Битарты Вячеславма Фембалд Республика Сырчатима Хи Айваршканинак Фарштатима Шарлауаг Марбасы Дашады имаджим. Радоны сырок фашит самай районы шывалетты швалдыштады хазар салса кондыр сава. Ныртаказы архайфын зай ақшаш корды. Ен хашнамгашка башты хайшарыштой. Минашы да дуада шымажы етак бакашту бажилинак. Яшардарын қавы ногайрайвын. Одая басы онта дарышты нывылганинак. Битарты Вячеслав Кудбафи пайтафты май аппатқауға күштітідір бақашткан зыштым. Балтайы сырық шылгой маңкивны гайқомыл кәні сыпар анақом шывалуны. Бино тәптекті бар смайма сыпар дашмей шомым. Ядуа арсыт фыртаньена нерзинат қығдарту, ныртакка яфанд канын смашкума медицинон центрма алашын. Умагашка бинота агурынс ахош. Битарты Вячеславшым шергум раждақсын. Фембалдырыштығма шарлауагма бахаштой курдият, самай уалак Шанибаев ажына фелшырона кушером пункт. Битарты Вячеслав котвекушын коттафты май сагаты рыштона аса ашфан канынс ыртын ақшаш ахам пункты шаражын. Что жауат ваварым. Араштадым кыштытасы взышты республикае Авдрайоны. Уйма мафида на ажвалак Шанибаев ажынзын культурай банаттоннок хазар. Бандуронай маш стался канзышты фанда джуатсак нарт фиягдон рассвета штей савгадон фиягдон шарты сахиса уидар. Битарты Вячеславын хаштамгашка республикае фанда кон хазарады комитета аса ажвалам хашан субсидий таруачы паканзан аппат кыштытыдыр. Битарты Вячеславны шпавар та алы фарштамыдыр ергом кайраждақсын.